I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. My Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God. Please rise as we sing our opening song. Fifile mu masasauga. O mato mo mai le ngana maunaro e matu le rika po inga I lago fio. Whapon mole lo mato o tu. Liuli wano mai o whoka lo whamase e tania mai le le i tāpo. E vea le tāpo inga se tauranga e mui rumo o lago fio. E te whamanuia mai ai la whana. Ina e whapea. Ora mo le nei tauranga pai a vini a ioi. Whatas mena la paia, e ka tāpua inga le nungu le nei taia whamanuia mai. O mātou malamu tui nei mea umaso a pena Yesu lo mātou ringu lo mātou whaolanga. Amen. Amen. Good morning. Good morning and happy Sabbath. Good morning and happy Sabbath. All my children, please put all your iPads away and notebooks away and pay attention this morning as you're in the house of the Lord. Amen. If you're writing something good, then it's okay. But if not, put it away. Amen. It's always good to be in the house of God. For the church is not a building. The
church is you and I. This week we study about different gifts. And every one of you has a gift from God. And whatever it may be, you use it to glorify the Lord. I have an opportunity this morning to welcome each and every one of you. So welcome, church family, this morning. Isn't it great to be able to wake up and breathe new life, new air, a new day, a new situation, a new moment, a new day to worship God? For today is a day that we come because we love the Lord and we give Him all the honor and the praises in His name. Through all the trials and the tribulation that we go through in the week for the testing of our faith, our walk, every day of our life we are testing. But today we come because we love the Lord. He has given us a day to come to rest from all the situations that we go through in life challenge. So welcome everyone this morning. Welcome First Lady and the kids. Thank the Lord for His traveling mercy that is able to bring them back safely here in our church. Olo mato nei male sula whawhengaina, na beata me se foi sula toina ia sanga, veo sui o tātu le tua nei taia, e whapeo na teita ina i le tātu sauninga i nei taia au. Mai a mea nei taia au whawheratu i le taia tātu e kālesia, se foi whaitua i a Nora, i a man whanau nei taia au. Whapeo na whawheratu i le teitai ti a kono, Ali'i, Matamaitai, i le tai au, whiwai fōi i le sena toina, e manatu ai na umana le tai au. Tai atu fōi te akono i a mai, se fōi tina i a mata, whai ona tātou tue whatasi nei tai au, e gata fōi tina i a mataliki, uso i a tio, se fōi le tina matua i a Nancy. Nancy, welcome, Nancy. Praise the Lord. Ya mo pere china le lofa ile ola wana malos ya le nata foi ile tene tos mai olofa peo na tosina ya china matua ya Nancy. Tal foi ma want to welcome our youth this morning, young people and also our children. Welcome this morning. Also our visitor Emily. Welcome Emily again. You're no longer a visitor no more. You've been visiting 10 times now, so you are a member of our children's ministry this morning. So welcome. Welcome this morning. Foi le toina ya tia, se foi le fine fili man whanau nei tai au. Welcome Jane, Liki, and also Josephine. So welcome all this morning. I remember the verse in Revelation 3:20. It says, "Behold, I stand at the door and knock, and whosoever heareth my voice and open the door, I will come in him and sup with him and him with me." This morning, as Jesus walks by this morning and touch you and knock on your heart this moment, open your heart to him this morning as we worship him in honor and in truth. Ia whamawia mai le tua e le tātou sauninga nei tai au, o le a tātou tūlai mo le mataino le tātou sauninga i le nei tai au. Just before we stand, I want to welcome our preacher this morning. Sima whakiawi a tātou maisa o ia lea ua whawhiona whatima i le tua nei tai au, mo le whiau o tātou nei tai au, whamawia le tua i a tia mo le whiau nei aso, whamawia fwoi whakamolongo mo le tātou ai o nei tai au. Let us rise. Open our service. Bye.
us pray. Heavenly Father, we enter your house this morning to praise you and to honor you and to thank you so much for all the love and care this past week that you have taken care of all of us. We praise you and thank you so much for everything that you have provided for us in our lives. Thank you for taking care of our children, the youth, as they deal with school and work. Continue protecting all of them, dear Lord. Thank you. We also ask you, Lord, bless and help all our families around the world, our families in Samoa, here in the United States, and different states. Please guide and protect them throughout this week. And help those who are having medical issues or who are sick. Guide them to you, that they teach and they learn to stay humble and to forgive and to love everybody, dear Lord. Thank you so much for all the love that you have provided for us. We ask you to be with us on this day. Lord, we ask you to bless our church family, especially those who are not here with us today, but we ask you to please keep them safe, keep them in your mind, and help them, some of them who are sick. Lord, we humbly ask you to remove pain from their body or whatever they have need to. Also help those doctors, give them, those doctors the knowledge and ability to be able to take care of all of those who are sick, dear Lord. Thank you so much for all the love that you do. We ask you to help our pastor, which is about to deliver a message for us today. Give him the right peace of mind and understanding and use. Give him the language to be able to share with us. Thank you, Lord. Also ask you, bless those missionaries around the world that are traveling around to spread your love, to shine a light in the places that are dark. And keep them safe, dear Lord. Keep them safe. Therefore, Lord, this is our prayer this morning. We humbly ask you, in the name of your Holy Son, Jesus, we ask and thank you. Amen.
Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. You know, as you can see, Tenora isn't here today. You know why Tenora's not here? Because she sucks. She's so mean. Excuse me. I always do children's stories. I'm always up there speaking. You never speak. I always have You don't have a problem like you. She's always lying to you guys. You know, every single children's story, I have to speak every single I time. read the children's story anyways. Like, She never wants to do children's story. I always What's going on? Whoa, what's that? Tenora needs to learn. She needs to learn how to play children's story. I cannot be doing this. She needs to learn how to participate in children's because I'm Oh, always up here. okay. Always Whoa, talking. whoa, She's whoa, never Okay. Let's relax now. All right, Tenora, go over there. Go cool off. You're I supposed I'm taking my off. You go cool off. Jeez. These girls, man. Sometimes they're a handful. Well, seeing them argue reminded me of a story of two of my friends, actually. Their names were Noah and Elijah. Can you guys see that? Noah and Elijah were best friends. They did everything together. They rode their bikes, played soccer after school, and even sat next to each other at church every Saturday. One Saturday, their teacher told the class, God wants us to love one another even when it's hard. Forgiveness shows others the love of Jesus. Noah and Elijah smiled at each other. They thought being friends would always be easy. A few days later, the boys were building a model boat for a school project. Noah had worked on it all week. While Elijah was helping, he accidentally knocked it off the table. The boat broke into pieces. I'm sorry, Elijah said. It was an accident. But Noah was angry. You always ruin everything, he shouted. For the next few days, Noah ignored Elijah at school. He wouldn't sit with him, play with him, or even look at him. Elijah felt sad and prayed every night, asking God to help fix their friendship. The following Saturday, Noah's pastor shared a message from the Bible. He read Ephesians 4, verse 32. Can you guys say that? Ephesians 4, verse 32. Church, what text was it? Ephesians 4, verse 32. And it reads as so. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. And the pastor asked, if Jesus has forgiven us for so much, shouldn't we forgive others when they are truly sorry? Those words stayed in Noah's heart. When he got home, he opened his Bible and prayed, God, I know you have forgiven me many times. Please help me forgive Elijah. I don't want anger to control my heart. The next day at school, Noah walked over to Elijah. I'm sorry for the way I treated you, Noah said.
I know you didn't mean to break the bow. I forgive you. Elijah smiled with relief. I'm sorry too, he said. I wish I could undo what happened, but thank you for forgiving me. The two friends decided to build a brand new boat together. This time, they laughed even more than before. The friendship became stronger because they chose forgiveness instead of anger. From that day on, whenever they had a disagreement, they remembered God's word and prayed together before letting anger grow. Their teacher noticed the change and said, people can see Jesus in your friendship because you choose forgiveness. Now, as we wrap up our children's story for today, I want you guys to know that no matter what happens between you and one another, forgiveness is always the best way to go. Now, where did those two girls go? So, Stan, how you feeling? Oh, tomorrow. Tomorrow, my actions, they were not very good. Like, you're right. I should partake in children's story tomorrow. No, so you're right. Although, yes, sometimes I am here speaking most of the time, but she's always making the ideas for children's stories. She's always getting creative. I'm sorry, I just get so caught up in my mind and get so stressed. I accept your apology. I love you too, Nora. I love you, Sosa. Story, thank you, Mom, for reading. Sorry. Tamora, she usually lets you guys off without having to say prayer. And you guys haven't been saying prayer. I haven't heard you guys. And so raise your hand on to say prayer. And oh, Felicity, thank you so much. Heavenly Father, thank you for a day of rest. Please let us remember to be kind and patient. Please also let us forgive others. Thank you, Lord, for your event today, and love you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Now we come to the time for the scripture. As scripture reading, we will read the Samoan verse, and then we'll read in English. And then all read together. Lord, we come to you at this hour that we open your holy word. We ask you to help our pastor who's going to teach a little bit more about your word. Give us God's name. Okay, let's begin. Let's continue on with the English reading. This thing says he holds the set of stars in his right hand.
Nastana le karasia. Amen. Mori whakatai le au talamau mori mi inga māta mo fie. Whakaurunga ni inga o le tua le tātou tāko inga. Whakatai suma le to ina sale mo whawhiwa inga. Ea, tātou nua tātou mo fie lawa whawhiwa inga. Mele mana i karasia lait. Ea, whawhiwa inga mā tātou. Ia le rafo le tua whakatai tu inga e asana. Ea. Mo tāu sana mo ia tātou whakawha le tua. Whakatai tātou aiti, le au wā ai atu o toku ma tātou ma ki vaisa sa. Mai vi ia le tua whakatai, i lantou la wela aiti, whapea tātou te akono. Ea, ia le tua. Yo le sora te pe nga ku me ko lava nga wela ale tua mo manuia fa na wale tua ya ke lo la le stato fe me ta fu ai me lo o fa pia tu yo ta to wala na Let us pray. Se tato talo mo fi la tua wa sauni le whenga mwena whatau maa i au. Wholowhola ina upule ne kai. Talo ia whapea ona, te tala o nātou whingano mo nātou atu. Ina ia whawhai mo whiana u whane upule ne asa. A waira ngana le asa ma ia whanupia upule ne kai a. Ia vi ia ma maurungai pero mi ina. Whamanuia tāpo inga la whana. E lola swafa Yesu. Amen. Our key text is from the book of Revelation. O tātou matua le la ula mua mainea i le tātou tusi pai tau. O le whaalinga le mua o whai upo se o le fitu. Whaalinga o tātou e mua whakombo se o le fitu le asa pai tau ina. But our key text o te whia o maia i le whai upo e wha. Whai mai i le whai upo e wha o le mua o tātou. Se tātou wha, tau whatas. In English, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. That you have left your first love. O losa me ant oe o e tupua o luai lofa. Whaatuina ia se awa o nesa pati. First love. Ole unuai alofa. O ta'u tulor first love. Ai ata lone suma te tui. Amen.
O te matua, rau le tala noa la first love al suma te te to ina. O te matua aso ia a matasa na wor tama o tini. O se whaina wor pifo ia o tou tana te mats tua. 24/7 i runga o telefoni. E le maroro tala noa atu, tala noa mai. E se i ora na whatu whaa le ako koe. Manuia le pō, I love you mum, I love you pay. Ta pēr ona o telefoni, le ai ta pēr mo e. E le si lua i tula, ai le vini no mo. E ma tau tia tana le mea no le first love. Tinga ona le ai se mea ai safe la mana tupe mo le kua telefoni, e tana mo ai. E le tana no le tina, e le tana no i le uso ko le ai tana no i lau first love. E fesuri te mi uma pe ano fei wai, wa e a. E ye se tupe te aia. Te matua so ia mawhana ranga marako i le pēr. Tinga ana i tupe ala o ai. O te tanga tongi e tupe. Ala tita tupe tongi e le vose funtana. Oro whapela e le reo manu. Watu e whai se mea polara ki se mente manawai. Alo e whai e sa meni kiwa o meni kiwa. Ina o whai koipo. Oka. Wa tike na le vose tongi. E o whatasi. E ai whatasi, e tara noa te uma. E valea le si ai le vailesi. O le amata, o le amatanga, o se mawhutanga whou. First love. Whai mai a mai, waka mai e mai peika. A umi noa mawhutanga, mo le vailesi. Ke ia le whamai nga. Pita iane wa waso san waso. Wa umile mafutanga wa atua fia tau sanata. Dua tono. Wa haku lulu ai no fa. Wa fisiri mai en san tupe. Se o fa wa le se tupe. Ale so san nueva. E fa na se nomi mai no tava tina. E le va so polova. O le foi tina vai. Wangano wa yalofa. Wangano na tautonga. Na whai rupa na whai te au. Pe vai, pe mai, pe mariri, pe bevela. E tausi nama mana whama. Amu ia tafu pasale o whama oni lava. I le wa yalofa amene. Mene fi? Tau te sia fia e kalesi. O le whakita uni le rā wa tuku le kalesia i e. So the problem with the church in Ephesians, they have left their first love. For me, what you do and why you offer a ecclesia. Se vai batuna in the Lafadua of Ephesus. It's an empire. O Ephesus e tasina taunanga tele o empire Roma i atu Asia. Mai e kalesia fitu na tusi ai le apostolo. E la tarata e peso i patambo le lofoanga na whaarua ai le apostolo o Ioane. Ya, to vai la ingatno. To vai tu numero tas. E o Efeso na. Patamo na ina loma. Ono se fumbana. E la tarata i patamo na ya. Na ya Efeso. E rona whae whaso i tau nara te teno le pai a Roma. E tau ta ue rona ta maa aina. Polo kiki, pisinisi. Ma o seno whaanga e o ngā tutonu i aisa ura whaapapaa. O tutonu fo i Efeso. E iai ia manu te tene e rua. E whapitoa rawa mo tāpua i ngā taurawa i le Eperosa o Roma. Lua mana te tene rama. This is one of the temple. Wa o whaanga aina, nei mai taimi atanga. But this is one of the temple. Lua ia
ia manu whai mai. E le tapuai le tua, ai tapuai le porosa, Empera, Aroma. Wow. Whapapua tuai le ano ai o manu. Owa mana sepuluh lima isi manu te tewe, e tapuai e tua ese. O lota ua, ele se tui mua. Tō telefon tangata, whai tonga whiti, whatanga itu, whai manita, e te moa i te tono e whiso. Whai me rautananga, o se no whanga e tāua, a free city. E whatatau i pule anga Roma mawhinga ngaro. O rono winga, e sāmo whatangata ia, iana aiata, tatau, it's a free city. O e whiso koi. Whai mai e o ngā te tono ia ei, tāroa hawā maro. E tāua o le Bamian Games, ale sa ili le kuko Bamian Games, e peila wau mea Olympics, World Game, Athletics. O to tonu nao Efeso, e whai i tāna ia, whawā maro. O rono inga e leo sita mai siti o Efeso. A lea whamau mai i a tangata Efeso mai mea moe ene whamatala atu. The city bride was the grandeur of the temple of Artemis. E mika lako i le lako manu lea ka aure manu o Tinai. O Artemis. Le whai noa tangata Roma o Diana. The temple of Diana. Considered to be one of the 7 wonders of the ancient world. Kai mai ana manu le atene, le whai noa o le manu ti ana o na tautonu i whawhine lea sisili, o le tua. E lo lofi aka ka mai noa, o ngana, o le maka mo whia ma mame ka kwa ai ko i whawhine o manu. E le tusa o ngana goena a maka o pasukuma le iwa ka koe kosukuma le wha. O lo ta iwa i o manu le whai mai e whausia i auro. E le tangata e noa ia te meti. A whana e whausia na ura manu e oka. E maka ki Whai mai whakatanga, o se mitanga i tangata e whiso manu leo. O tiana e po atemi. E tai ana o whorina i o manu e te mine. E roto e... O ma whaurona i o mata mo whisa iai? Petai. E to tonu foi o Efeso. E to tene tangata na ni uai o no tala ina o tala nei. O tala nei. Amen. O to tonu foi o Efeso. Fai mai olo i ai me kale sia kerisiano na fatu wina e akuina mapinsila. Fa pe ai fai na au tala mo ya ako. Na wa pe au i o le kale sia i Efeso fatu e bom. E tai ane la suspenda. E na fatu inga lua i fwere na ku paura ku ngai koe whaki o aku ina ma pisila. Male ni whaiwhi atala vau e sua whai a aporo. A whai prekantana e tonu tau sanga. Na maua ina wanoa paura e nofo i imanga rupoi whakase mai la tauia. Amen. Le ana fua i whatu a tusila na tusi e tāua o le tusi e Efeso. E tai ane whai se tasa manu maa. Se tatu vai ka. It was received by some of the greatest centuries of the gospel one. In spite of the city's glorious reputation, the church of Ephesus grew rapidly. Amen. In spite of the city's notorious reputation, mea umai no whamatala tukatanga, ele city no Efeso. Despite of that, the church in Ephesus grew rapidly. Na ora na wana e tonfia. Dono e Efeso, amen. E termina tu se tu so favinga. Oro ma nosi per fatto tu ma tu ma o tra che usano e Efeso. Ile mamma tra lei. The church was still strong in faith and had preserved the purity of the gospel.
Pekai. Nama tua marosi. Ia mea leo le tua inga se ma le pressure mai tāpua inga whapapau, ma tāpua inga i le e parosa a Roma. O oi le tūranga whangitāra o tangata kerisana, o sawa ina i nātou, ma o te ena i titono whalamutonga, ai mese lama ngā wenga mo pisi isi. Tārawha. E tusi na tātou whaitau inga. Wharinga e mua whamoa mua se oi fitu. Whaimai whainga mua. Ia e tusi i le a nyanua le kālesia e feso. O e a tā ua le a nyanu i le maua. They are messengers. O awe whi awana. O awe whi awana tua. Whaimai tusi i le awe whi au a le kālesia e feso. O mea i o whaimai ai ne ui whetu e fitu i rona ni mo tamatau. O le sa mani i to tono tungara me pa aurana. Tungara me pa aure fitu. O ai e whanenoro o ia whetu e fitu runa ni matamatau. O lo sa mani i to tono tungara me pa aure fitu. O Yesu. O le whetu ia le ule ni matamatau. O e kālesia na fitu. E fitu. O tungara me pa fo ia le smani Yesu lo ngatu. O e kālesia fitu. Kālesia fitu tāwhi mai. O lo fai mo atu e Yesu, ia lama i le ekalesia e. E feso lo fai atu Yesu i e feso. E feso o au. O au le nei. O au le o te ui fetu e fitu i lo ni matamutau. O lo o sabani i tutono tungana me pa aura. E fitu. O lo nunga. O lo iai Yesu. O lo iai man. The presence of Jesus in the church. Olo iai, Yesu, whātasi mai, ma Efeso. Olo mana malama whoi, i le tūlanga mana onga olo iai na nuna i Efeso. So Jesus command, whamanoa tu Yesu, i le whaingu mero i la tō o te toi Efeso. Whamaina i whamtalaka. In spite, se whaitu whātasi whamamoni, and more practice, members work hard to demonstrate patience and endurance for the sake of the gospel. Amen le kālesi. Na matua I tū mau, mana mai rosi nei tangata keisiano, I sauwanga ma whangatara o ia I rātou. Because of the gospel. Ono le tala le nea Yesu. Hai mai rātou le mon mau. Mai le mon mau ale. Rātou Rakostophalos. They also stood firm in the face of persecution. Despite the pressure from outside, they had not grown weary. Amen. It's a man that you are. Pamela rātou tū man. Te te atu sea. I whaososoka ma. E o I sauwanga e ni kupone rātou. Despite I le pressure mai o whafo. E le whakai mai I rātou. Pamela I o wharinga e mua tōno o whātāpi me tā e o whakasoro tātou. Wharinga mai mua whakai tōso mat whā. O roa maruenga maruti ngā maru o sai. Ona ina oe le lautia I e mua wale ana. Oe e tawtofu fo I e whai mai o apostolo nātou. Ai le ai lama. Oe e roa whautanga te pepero nātou. Ma oe e lautia oe a te kai fo ilo sai. Ma ua e tauti ngā ona oro ingoa. E te lei whakai mai lama. Can we all read? I know your works. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake, and have not become weary. Amen. Amen, church. Amen. Now, tuai tu mau tangata kerisiana I Efeso. Ia o onga tuspa ia.
Wala tu sue foi ma tofo I whai a o nasa se o le tala pepero. Wala tu te eno foi ma ino I ngā ranga tangata ni kara taia. O tangata ni kara taia. E tupuna mai le tangata I moa ia Nicolau. Tau te sila fia Nicolau le ateuka. Nicolau le ateuka. Lea toa fi toi te akono foi e toa fi e tusa wanunga e hono kau pe tolu se ole. Se ole lima. Le no fili e ifara. E fe soani au tala ina tala le lei o mai e tufa mea ai. I fafino o te rato. Tane e ai Stefano, Filippo, Poporo, Nicanora, Timona, Panema. Ma tangata ura la leo. O Nicolau. O tangata la leo Nicolau. Pawala te mita uai. O le leo ti akono. Ai mukuriani. O kene kanga Papa umai. E a mia fare nei po. Pe mai. E oi le telo nei ngā le ima le au nanga wha maoni o tangata kerisiana Efeso. Ai e mea lo whare tonu. O le mea le whare tonu. Pai tau tamati. In spite of these great qualities, this hard-working and faithful church has experienced a fall. It was backsliding in love. Backsliding in love. In spite of these great qualities, the qualities of the hard-working, faithful church, but they had that serious flaw. It was backsliding in love. Wamatana, tupuale, first love. In the early days, the Christians in Ephesus were known for their faith in the Lord Jesus and their love for all the saints. Amen. Amen. Ese hermano yo se carecía a betana faida. Eso le va de carecía, ese le alofa. Y si o tato soma. Alofa ile tua fatu tua ile tua. Famaroni ile tua. Amen. Pero yo le efeso le monta que su marima le fama ni facta la gara ile oranga la ola ile efeso. Pero o fa no ilo o to fatu tua ile ilo Yesu. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Now, several decades later, the love was fading. The priority. What is the name of what? As a result, their love for each other faded. Ele não foi nem foi bem, é que ela foi no suco. Pelo que ela foi a qualquer ele foi shows. Também não foi foi bem que ela foi shows o tuo. Então já tu mai fez tu não Israel. Aí havia faturato tawa Israel papernia Excel. Excel. Oleh Exodus, termina no ese vai ver capítulo. Excel, oleh termina o abra, fatagata o tawai ver. E paparonia. Então tem lá que é fatagata o tawai e Israel e paparonia. Esse é a família oleh tua e Israel. A nossa motivale. Letar o profeta Jeremias ele, letar o povo vai Jeremias. E na minha olha para a tu Jerusalém vai fazer tu gai. Olo whapea whetara mai roa, o te mana tua ohe. Olo wanga lei mai ina o e tene muri. Ma lo wa rofa i ona posa e whawhautane ai.
Malolo ni mai a tau le vau. O le nu e le to ina ai ni mea. Amuia e sana elu. Na whaia e le tua mea uma mo ina tua, mo ina tonu. Na whawhanga, whainu, whaalawalawa, tausi, leo leo. Pui, e le tua i sana elu mai ona. Mai ona whiri. Na tō pia whakitoa i sana elu, e le tua. Ia a rea mana, me kua po se mō li. E whasasuru atu le mana 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 watu le lano langi, light bearer. However, in their later history, they renounced their love for God, mistreating and oppression the fellow humans. As a result, God took the privilege of being his light-bearing people from them. Talofa, kanuaini, ongorelea, ongorelea le fua. Se la tu whanongua, na koe a me ese le tuana me hone mai a iso e roa i la tu mana me papo mana mana mele. Susu watu pe polu ma watu le tua i te. Ile la roa. Kana sia. Papena mele tu kuia Efeso. Pe a whai a le tu e whakungura rua i arufa. O le a me ese la na tunga la me pai le tua. If Ephesian church does not reflect the love of God, it loses the very reason for its existence. E wharinga, e kofa koe rima, o lo amani mai Yesu le karesia e peso i whatunga sa tonu. Jesus appeals to the church with three imperatives. Whatunga. Whai mai, se tātou whai tawhakasi. Amen. Therefore, amen. Three imperatives. Don't fatunua au manyere tua. Fatunua mamua. Whaimai, keep remembering. Ia emana tua pea. It's a present imperative, such as a continuous and ongoing attitude or action. O lono winga, ia whaawau pea le mana tua o le mana tanga mai Yesu. O lono winga, e leo whakalo. I will fail to continue doing it. Amen. Whai mai le imperative mo mua, whatunga mo mua. Keep remembering. Lua, repent. Salmo is an aorist imperative. Suggest a decisive turning around. Repentance means turning around and facing in the opposite direction. E leo matoi fo iatu ige, e le tua aona tui mana tua, le whatua tua mana e waftu no Yesu. E ma whai ona suia masana mo, ma tātou toi fo i le tua. Tonu whatunga. Do the first work. Whaia au wai nganu. Nganu is an aorist imperative. Means start doing the first work. A mata ne loa ona toi whaia u wai nganu ne. Lelei. Kalesia whai mai Yesu le kalesia e peso. E wharinga lua lima i rona vahena muni. A whaia lea. Ona o wame watu nei a te oro. O te ame seana tungana me pai me o tuai. Pe a whaia te lesa o. I will come to you quickly. Remove your lampstand from its place unless you repent. Kau te sila fiat ka awam mena tungana me. Oi, o tungana me pai. O lo whamatala ina ai le tute. Rau o le kānesia. O le morma watu. Le tua irenalonani. Lampstand defines the role of the church as God witnessing people in the world. O le laptaina por voli me amai, ile karesia e peso. E a watu Yesu
Mama, e se lau tunga la me pa me tua. Pe a whai e te le sala mō mai. Mai tue whoki mai. Le a se ngā whamtananga lea. Mai whamtananga Iesu e te maua le tusi o mai reko. E a mai tusi o luka. Le la taka mai tusi o mai reko. Si ka whika whatasi tusi o mai reko. La whamtananga Iesu. Paita. Luka e ono barusu ono so suba. Ele é esse trabalho da será mau dia e sabe. Peso e lá aí subir no foro sala. E ele faz para lá so agora é esse vídeo ele faz. Ele é esse na ele vai. Aí ele faz. Ele e eu sou foi tanto mais suma que se tuma na pa. Oi sama eu não vai ser. Vai ser leva não é o que deve tuma na pa. O Efeso. Olo ele leva não é tuma mai a Efeso salamo. Remembering, repent. Malava não muri. Tu é faia na noite dele. Não é lá. Cara se. Olo para o Yesu que eu chamo fala mal uma. E a liu essa mai leva. I forgot to let you up. Jesus calls the faithful Christian to turn away from the present condition and turn back to God. Galatia, ele se lava se voltar toma de Galatia e Efeso terminei. Amém. Ele se lá. Oi tá toma de Galatia e Efeso terminei. I wanted to put them into Israel and boy at that time. Olo you never know. Olo you never know. O falo isso what ali ana reactor baptism. I was to you ela was me reactor. O chamado tu te mi sa baptism. Suo po sa be su tu sa baptism. Ngama ninyo na baka. O chamado tu era sa baptism na kali maninyo na baka. Lo mata le fia mo tsa Yesu na be mo faolo. E makwa ya ese ne na kai lo fia ino o ka Yesu. E ala le vale baptismo. E ngo uma baptismo le mo ya fa. E se lo fia ina go fa ti normal. O ke le misi se na go ke a go. E makuai mamafa la ya ka ba se na sala pe algo de pelo ala mo mo baptismo. E eu makua. Pero que soli foi se kula fogo. Esa fogo kula fogo ne ko mi sa sapaki. Ingo uma baptismo no é tão sino sapaki, mas não fa ma no makuai. Le leina uma prioritize me uma. Lu wa ya fa. Ola ka langa masuai, nga makuai relation ne fa ne tonu. Nga makuai fia na lo mai. Ai wa aru aso o mi ba ka. Kalau na ba puso. Wala ya se na malfai na go, malfai ko bola. Wa makanga faded
the first love. Wa makala, tua le mai alofa. Kalesia, take advantage. The opportunity and the privilege for us to be light step for God. I want to talk me and more to mine. Aisha, Olo I Yesu tato. Olo asiasi mai foi e taimuma e pelo sabani to tono tunga na the power e fitu. Kalesia, ele tu la foi nei tato e Yesu. Tu famiglia mai alofa. Tu famiglia fai delle lei ma fai me simile na nuova tai. Tu famiglia alofa lo uso tua Toi famiglia fai sa tu vai ma fai tu la pagao. Toi famiglia fia e sa na rua e na rua malu. Toi famiglia fia e alo asiasi ma fa so ale tana lei. Toi famiglia no to famagalo ma fa manosio le tati. Toi famiglia lo fa le tua io to filalo mo dai moto. Ora mu le fa Fai mai loro forfuranga Yesu fa ni ngai lua. Fai mo fitu. Ita tu faita. Ole mama I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ole manmano, to him who overcomes. Can we all say Nikau? Can we all say Nikau? Nikau in Greek means to be the victor, to be victorious, and to be overcome. Oi, Nikau. E mana mia le tua tarata manu mano. O tarata upa e manu mano, no stai fatto nua Yesu le kale siete so. Per mai fatto la e batto Yesu le la aureola. O lo tutto il paradiso le tua e tau samiai. O e muia tarata fa no mo fai e manu mia no Lona tamunga. Oh, I love. Is this not the tree of life? If you look at the tree, it's full of life. But that's not the tree of life. Amen. Only now I will. Amiata mo mai ai ino wa sala ta mo mai fa me ona fa sala le tua se tasio no toya ba i ma ai le fuole la peita o le for mai Yesu o ila tu uma manu mai fa so o ila tu uma e manu mai i tofo e tanga ia la tu la angole Amen le kalesia. Fa ba yo no bon ma fa ni ga so ma no ko si ta faita. Amen le kalesia. In the middle of its tree. And on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Aona lang foi e maroro ai ma. Oi. Koke
even myself as well. Okay, mga umiha lang na amo na ba? Na yung bano doon. Okay, mga umiha o ay na amo doon. Iya uwa ay peso ko ko ya so umala. Amen. Al sila ni ka. E te fita san e la amo. E te fia mano no e a ki la o na amo. E kanesi. Olo ia te oe le whiwhiringa sa oto. Olo ia te oe le tali o sini. E te whiwhiria. Pe te talia Iesu maana fola la. E te manu bihai. Church, ma ai le first love. Toi whakumu. Toi solo. Whai mo lei loa atu. Ifo se. Kua rak se olo ai kuna ma koe. Ma toi whai ina. Ina ia, tana ia te oe la awa ni ola. Swafo Yesu. Amen. A tatou tupai whatasi. Ma mai ale nei sanina i lona mutana. I le viki na wai ma ole i. Oh,
le sabati. Whaftai mo le whiautu whamanatu, ma se whiautu whamanosi na wikalesia. Ina ia tu maupea le whatutua ia te oe, ma le alofa whamaoni ia te oe ma le sisu atamata. Le tua, whamanuia na wikalesia, koe lava le awasinisina, i maunga tele se o lava, i maunga ito le mātou whana. Whamole le tua, ia ina whamaniana whakatoe ati lata. Whai se tasi o asiasi mo le sapa. Ia whamanuia whakatoa na fio. Matas mea na ia le tua, ia tumawina whamaniana numa ati mato. A matatu nei se o le whamahau whakawa. Ono Yesu. Tato kala kalesia. Amen. First love. Ya, ia le tua, tai tua i suma whakenga, ia o le alta ua ki tātou. Ia sere la e ma la whai malanga rima. A kua saunu i mai se mata mo fi. Ia, ma rose i le kalesia. Ia, le tua le tātou. Ma tai tua i te kalesia.